Flanya fan kemba Missani Ginny Femohe ni wo jenshi ono Juno TV ene ha wo igbe wo keme gba sane amenuchu momi ameshinle nsani bona amefi ameye na agba isrote ya no ono Juno TV ne nene wo ye Zongolin former Royal Cinema wo benkedi wo kele ba gba sane fi o eji icho ekunlo wọ́n bo kembo no Juno TV I don't. Ofa onto o chon wo gbe ko shia no je ke afi abo no chunu chunu. Okay. Acho mi Edmond Nisakum Kojo. Enje Oduma. Ni nuchumo ne inchu over 20 years. Yeah. O chukeche wa. Yeah, inchu keche. Wa di enche. Beni ojenshi odwemoji oba chon mo ko ni kun eche. Oh, that be that. Because beke ni jo no bo like normally school ba ya. O benu wa school mo beni nka mo class 6. Aba bio ni mi no to chon me ne ba ke doctor, me ne ba ke engineer, me ne ba ke ne. Keji at that time ni mo ko ke ba ke shi wa chon baba. Ikole wa fo, ba ke school po ya don. Ashiboli reality agbe school nani. Ye na share sanacha no. Kwamo eaje eko keba shi agwene hu talent e jeme cause nka ya gashi binu ya school onyo wanyo ko blade okwa she mko icha no onyo ke survive few bene bale na kan brother and senior brother le echun keche even bene ya school polenche support me ke school fees pay mo kan bi ko me one bale na kan be san ma baje masen yo le slam kwitio ke shimbe ye maseni e bala ka shisani miu my boy. Ewo be ne balake school ya o school ya onyo ya no ta shikeke aloko e ba woni bi ko mem shi talent ni yeho e kan abo modern no improve on talent aloje nakai because ni afobo oda kenu jibo wa she ko ni tema keleten obale you ni ko le you hu pe noko baba nekole bi ba Gemini sano kwele e woni school ya no chamo ba besa no taw noko poten no ba chu poni ke na kan be ya hye ekolo ba fo bi alo noko e be o feel ready akeshin o ba chon che ni bo ba kwe muko alo ke je na kan po o ye nyi ke che alo like o je family ko mi e o ke ji school ya ne ya bale akeshin o ba cha no sano to noko no chu onu mi ji yo nta ne bale na kan ta shi no hani nkechon baba ne obe keje afi nyunwe enyo na eho no ochu ne ko ba kwa no ko no nase o wa di enche cause no noji no nchu no noji after ma tumo be nchu hin wie after school babri ne no ta flachen ye mami ke papa in support am ye nyeme bibi in support am agbenele hu mi hu den che hu ye bi ni true na ke ichu ekun na no na in support le keje kindergarten to university level but I think ageshin yeah no ni ka ba ke afi no bon ichu ekun na me na agba ene kan ke pe oh okay na agba le make ifa ye ichu ekun mi ni baba nke baba spio ni eko me mo fia mo ke no shi mi no ne ke mi personally je ye nuchmo mi cause nuchmo na important as ichu ekun as an African and Ghanaian per se ewa cause obanye no meter wala ko no small bole wodwemo the moment ne kole wa bia ke mini jinuchmo no twa no ba kala ke babrin pe baba pa how even in your other brother a wife nekele yo biane bini ambassador e we kume boli e happen akeshi sani ale e o sani gba mi na ke moku ya bi akeshi oni nu en okele nyo mini ni chimo ne chinta akeshi babrin pe ake we kume fe hin e chake mini hu ke babrin e o woni jinuchu lo
to mo be ni chon yen wi agashi me personally no me agashi culturally what dwemo sheko cosnle me ye me nya ni me na ye US Europe some other parts of the world ni babrine no na atwo on machine ke call families ke fi ono fi ano shi bia na important it's only few nikaji ale agashi ene important ji no ni otwo na hiobo awo mi alo noko no hani wote me kuma do accept ko ye bie wa shi wo believe agashi kaji wonye wo feel ojugba ni wonye wo ke fi nuko alo wo hwele iwa wo ke fi nuko no ji no ni ba wo ba like iba wo moku hiwale koni wo se ko ke ebi alo enyemiko nta o na chu ne ke no chu mo ne iba shile kon alo iba wo le hiwale ewo anukwale ni mbote mi nke hweko ni nke hwe ho ni true babrine no ni nke fi no fia no I think agashi noji na agba ekome agbanele ho secondly machines were use ni machine le ho power ehia e no hu ji wona agba ekome agashi power outages every now and then no hu gba wona wa I think that would be it. O han wole ake ni ichu ekun na no okwo bi Kete University. Ewo ben no koyem afio shikaemi shi ebaje benibo bodienche oba feleke ha tumo royal bien yen wo yo oba kwa location ni ji yen wota ne meni yo bi no chumo ani ya no e bi and then ke o charge e obale aye meni aye East Legon gbe ni just a haircut aye of 50 Ghana aye heko na pure $1 no like shekule ni you know your bluffome can be especially this Chinese can be within 30 minutes make my charge your $. Can be we waje bo nuchun lo ni ji baba benibo ta wole shikaemi wa shikaemi tenke ba ka shikaemi ele mi male to bo ni chon yen beni bo hu ele ne ke no no ji no ni nke kon ya ho obi me ji nya list cha list cha to 10 cities. Yeah. Obi ane wona ke wo yo blahin bi na menje no. Ni be kuma mo ko ba school. E ba she ko e follow nya wale ke cha no. Menga wo ba nya o ken o blahin alo blaye ni yo. Neka question e be pike abi mi ina le easy cause ekole yo jumo mi o wo mukunga. She learn from yeni le dumo noni bo yu noni ba chon keji nono kele ejinga wo alo wo miss mo akeshi madam oshojugba e no fia no ni fio mi ko ni mi inye mo alo nhwele mo e no ko fi mo mi achon okadi ni eba inspire mo ko alo eba wo mo ko hewale akeshi o keji ashi machine enye ekun itwe keje kekwe ebi keje kindergarten Kete University kemi hu fi kwebe manye on mi ewo nye makakishi o babrinji nuchumoko ni banye ewa alo like eji nokoni shikayo mi wa ewo tumobini nchohin nkebo bia na no agashi na kanji boni keji like inshe ko na bi mi agashi o mini jinga wo ko ni nke ha youth cause youth ne bagmene ebe easy amedwomo na meke nyen this days le no ni ma wi no hani tumobeni nwie ni ma wi ko nwa gashi wo nani famomi woni fe momi ye wonu chumomi ye shia on the streets ye party wono fia no nani famomi hani fe no kwemo no ke ha mo fia money nkwa because o le money o inspire e wo no fia no fe momi honey like if strong on mi ko ne ka bala keshi beni o ke mu kwa keshi ka fe ne ke bebo o fe eji one problem ke ha wa I don't know about the other parts of the world but Africa be ene wo nu pa epi beni e ke ba keshi gbe ke eju e be no ba na le eju on mi o iyo mo ye like nga wo mi if why because in like me den chen ejeme kemi fe no ko ni onami olemi olengbe bo ba na keshin le ne kan jiboni shikwen masmoni ni bi ayale
no hani yo gbe aka edi won life eji anytime ne kole no beje ke olemi ni ole boni yo no obe mase alo beje ke achengbe what comes to mind. I hope I can show no ni washishi ewo nsane gba think ba wa bie ke chon nga wo ke ha you take mene cause you take mene le amemi wa yo ninya yo bie ne me ba ka me to ameka se etwe Dabi. In all the 20 years of in meet people, because been wadala wana akashi sometimes after SHS ekume JHS me akasi onikpe ke nichumwe ekume shibia na bedon sometimes ko onyepo bana signpost ke signages ke ni bini ata o hairdressers wanted, apprentice wanted can be ya na bedon ni yenyanye mena gbeni like akase ni na nuchumo can be kuma ni ekupo banye ke bakashin ke onagbe kan ko e ke la ba ni bakase ni bi echake biane ni bi echake biane nako like mokuba kwa ke to ni kase moe onyo na mokoni ekule no na ekule shape mokwalo no ko no na kashin talent e jeme ni sometimes keji was money or support time or blah make ba shi bon ke ba 1 day 2 day 3 days we do man nice send you fake why because we are pressure e mami be can be a fan shika quick money ato ni mene no ke ji shi mene no sane na he say mene no oh this day say wa di enche yo no ba jenshi itwe ekun okase ngbo okase jegbe maka ke nkase cause kemaka e benu wodala ko e ni ye mi nyo wanya oye ne kula ni onyami ko itwe echa okay ni ma jesha ke wo beni start ke je wo gbe bi ashin wo badala o ma mi meji wo babes yeah amekun wo itwe ha o bo ni bo bada ni yo mi agashi o keji mo ko itwe echa wanya o mo le keta shi no ko blame ni bo o hale shape o nan man agashi ni e chon ko poten ss time ekole ni break time o nyan ko ne na ba ga show shape mo ko itwe dan ba che ba ga show hale shape one no one na one city get 2 city ko from Germany she after school mo bo ni nchon yen ke agbani no ko ya no in brother ni mo ni nchon yen wi aga shi ehin nu chimo mi mo over 30 years for Islam pitio o ye mi an ke mba spend weekend say ye ma say I think aga shi yeah for Islam on ye e masena kan no what mo be no le nuchumoni or sometimes e kole na ye ni pressure ye no o momo ko me ami na kan ni ke kase shi je akeshi jegbe akeshi ni nkase bia na ko okwe oblayin ko oblaye amekase nuchumo ka ogbele shop otu omokopo nu eba no chon le nuchumo no hele no kopo ne ko e wo beni ni bi ya le ko okwe afi nyunwenyo afi nyunwa minke ya aba na oblayin ko oblaye na me amencha me ni na nuchumo yeah na kaimum shi no hani wote mekmet mo beni inwie sancho yen inwie san akashi ke ofe no ko e ojegbe no chohe no fe cause ole money nkwebo ole money o inspire onimiji no hani just 2020 election in the NDC's manifesto I will know about TVET can be even MPP le huna kan no ni no hana fi no ko curriculum I can develop war onimiji ekole ni bi ko mani chuchu wo fi onu wo fe don ko ni wo dwemo aba no e obi ana no ko na fi na achon even your school mi se no hwenu ni ashanti ni le hu ewie no ko na kan akeshi chuchu wet mo be ni bluff me ba ke wo jose ma akeshi mo fi am ke te shin to white collar job ke o fi that phone you engineer alo no ko e wo keji light yo shan e ko le no ko fite here na mo ba fe alo pipe na mo ba fe onu mi shishi e wo na kan mo shi e ba chaki no one wote me woko ke fon wo no akeshi wo ba fe no ko just to inspire the youth I don't see it happening akeshi be ko ba sha akeshi wo nani ne na no chimo no cause youth ekoko me hu pa ko wa me dwomo mi gbele o in that regard they were do one na akeshi like
youth and babia na me small ni na no chumo kasemo she le quite a few ye area mini yo akashi ekome hu ni ekole am cousins alone no ko na me bla me kepeta me here within 1 or 2 years am na no ko hu na me ntwuni me na ekole ha itwu alone no ko le hu enye ke nkwahi alone no ko feel yo ina akashi no ko ni like e ba je system me alo bi ko ba hye ni ana mo ko afi no ko da bi. It's either ways. Beni inongbo few ones kumele huna mekoni I believe akeshikeji oba wo mi he wale oba encourage ekoko me huni ba mo ni like wanyo okechake ni bi ahin o te oba fe ton o wa me wale ekoji mi one yeah to bi ni mi share in story na akeshi je no konoko nchuko no konoko da barbering strictly 20 years and inye nke fe no fe ni sani nu afe ye life mi no ni nke fe oni mi ni imbi ke family ke mo fe amon le agashi no ji no ni no nchu ni mi nchu ni ke fe ino fe ano oh yeah ni ke o ka ma ke barbers ni amejo fu mi no ba ke oh mbe noko poten ke amekemo cos mo noko etuma bo abekwa ke shike osmo like chuko no ke tune no osmo sano osmo ke mi kwa ko ife eni mi e kon hiko cos ke jin ke ba ke shi barbering jino ni in the first place ani over small sane mi no han osmo sane and oli ake baba jimi osmo sane lo da bi ole e o ke ji e she ko no to ni lo ni tumo ni chuo ni nke ba ke shi baba jimi ni ke no he wo no to no ya lebe agbo e kan oh yeah agbo e kan yeah so ona na experience that oh p ekome ye ekebo so wana ke shekole no kele yenye vibe wa she the moment ni e ba nu ake shi energy no no twu wana ke vimete down vimete down she me enkwa because no ji no ni mi twu no hu ji no ni fula ke shi hu ke ntwu le hu e ba nya wa mi le hu okeji mi chupo ni mi fe no ko nke feta he alo no ko enye ni nke ni de beku achon no ni ewa mi keje de ni nje ma nkwata bia na beni wada ko ke ake blade kumoko iche na ke o ke kumoko clone efole no ke kumoko clone ne hila ko e ba nye mole shi bia ne ona ke ni bia mi echake technology ni bi nya ke kunye iche tenye hion le teni moko na hila ko ni je moko anukwale shi bia net mo bi no chon here wi ni bia mi echake no ha ni wo yo no ko chole sterilizer no nani machine and then aside in ona ke bia na machine sefa ni ji clipper na ke kun chwe efa e wo no ni sterilizer mi wo yen hand one e can mi ni ke ojie no ke kumoko chwe ne ko le pressure yo no onye o ke o sterilizer mi back e o ba spray na bu go use agbenele unchuchu no mi hingle like hingle bako chon wo abanya use blade kome akwa kume tumo edwe eche shimene shita mo mi ni wo yo moko tanshi ni okay blade no use ken hamoko akun eche dabi moko kra ekpene aye me ko me huni amele ne amedwe mo ye ame health wa di enche agashi keba o shop po no use cover cloth ken hamoko ekpene no ba use ken hale allo use umoko machine e wo koko me huni amele enche amenya ame ina amke ame machines ba na ga kun o twa ha ni mo ni we hie no to be ni chon hie wi a fe o ba fe sure ka show sterilize le so ni at the end of the day kana problem kokra because hela IP ye la mi hela IP so when can keloids can even any feel ma ko se can even bi e ku me kra po ye ni ke enye fe bu treatment ko be no ba ni ba ya yo me ku me ye ame hingbe ye na kan area wa oh kemo kontu obu alo mo kontu e ku etwe bi enu e ba na boy alo obanyo be shiani oba ku etwa oh be bi ene no wo render those services cover ba bi ejo ba bi ene no ji royal haircuts no bi ene ko e Ghana ahe no chumo ipia wo ko me ni chwarala aha ma what me ni jo me ni po ni aha ma what many kun etwe ko ahenya wo mi oh I think dabi cause
your sanegba me and chonye we no question. Even your lives me put in check. Relationship me ke moment ni mo ko ba la question. Baba Jibo ke una question egle he se ke ni bi kwa gwen nationally. Ne ke wo VGM ne. Ame ni ne ko na ke creative arts. Nka ke creative art industry eda. She be pie ko kwe. I'm a recognized only musicians ke actors pe she kake creative art many poni wo barbers wo fatai she be pie I don't know and mineke ye me in my own capacity in le no ni me manima fe to bring the government's attention to us. Only all those areas sometimes can make you feel very careful because only money na no bana the next minute. Only she quite apart from that many are kunche they are Ghanaians now you're outside now fake bet momoko this guy being here quite good of you she sometimes get Black Stars sporty tournaments can be here he flies over to their camps and let money come and track and how many the social media big following he's doing well. Okay, a few other people they are doing well in that area. Obiane ka mo konto eba royal haircut neba na iche kun aleba kun iche neba feten ni ahyenye no. Oh, we be here 24/7. Keje Monday to Saturday. We be 8 o'clock. Maybe work but mo 9 beke ni mas money machon ne ke bena alo ni nke fon many amekun ametwe bie ke chuchu cause no ni oni you ne ke formally we the main royal na noji wogbe ni ji royal haircut noji royal ni ji cinema no cinema gbe ni woke wo saloon ni cinema akumo on mi se o many those days amba kwa meitwe ne koleni na ma cinema e wa amena machon ne ke gbene no ni nke amagashi wo ye cinema se bena break cinema ke ma stores wo store se ni still on kunche lololo ni big so ni ji money a shop ni still here me kun ichwe lololo nyera do akenya hebe nyakwa misane yo no Giono TV mene wakeni sakum meba gbasane royal haircut ye zongolin waso ochie wabaya ekoklo wakesane ni ngo abanye afule la yene